درود و سلام ما را بپذیرید. این سلسله برنامه دنیا پر از جوانی است. از افیری سفینه مهمان خاندان شما و طول چند دقیقه با جمع مهمانان ما مهمان هستیم در خاندان شما. این نوبت تصمیم گرفتیم اطراف موضوع سهم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تربیت وطن دوستی نسل جوان کشور برنامه تهیه بسازیم و دعوت نمودیم دانشجویان را از دانشگاه‌های کشور، آموزگاران و نماینده های حزب را که وابسته به این موضوع فکر میکنم اندیشه های سازگار و سودمند پیشنهاد خواهند کرد. قبلا همگی شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی تلویزیونی سفینه. بید نخست در مورد تاریخ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان صحبت میکنیم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نهاد با نفوذ جامعه شهروندی در تبلیغ و تشویق و حفظ ارزش‌های ملی و معنوی همه روزه سهم ارزنده خش رو گذاشته ایستاده است. زمانی که فضای جمهوری تاجیکستان بسیار هم یک فضای حساس وضع ناگسستنی را کسب کرده بود و طلبات و ضرورت تأسیس دادن یک نهاد سیاسی پیش آمد و قبلا این نهاد در اجلاسیه 16 شورای عالی پیشنهاد گردید. بعد از یک سال البته که 10 دکبر سال 1994 این نهاد سیاسی با نام حزب خلقی تاجیکستان تأسیس داده شد و در اساس معیارهای کنستیتوسیونی معین کرده شد که این حزب البته که دموکراتی است. امروز میبینیم که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان توانسته است که یک ایدئولوژی عمومی ملی را در بین خلق تلقین کند و آن جوانان و آن قشری که از همین دستاورد و از همین امکاناتی که امروز هست با خبر هستند، البته که سهم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این روند فکر میکنم که پایبرجاست و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نهاد سیاسی با همون برنامه‌های جدیدی پیش از انتخاباتی خش توانسته است که در رشد تمام ساحات خواجگی خلق سهم ارزنده خش را گذارد و می‌بینیم که رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امالی رحمان از روزهای برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی و تأسیس دادن این نهاد سیاسی در برنامه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این قشری بسیار هم مهم، یعنی که جوانان را بسیار هم در یک مقامشون موقعشون رو بالا گذاشته است و آن کار و آن پیکار و آن هدفهایی که در سالهای 10 ساله یکم و 10 ساله دوم ما آغاز کردیم این به واسطه رشد اینفراستراکتور بود. رو آوردن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با جوانان این یکی از پدیده بسیار موفقانه است، زیرا از روزهای اولی تأسیس‌یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رهبریت معظم حزب پیوسته در تربیت نورسان و جوانان و روحیه وطنداری و وطن دوستی روانه ساخته شده است و این نهاد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در پهلوی خود تأسیس دادن یکی از تشکیلات‌های با نفوذ که تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن می باشد که امروز در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان شوراهای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن فعالیت میکنند و راهبر و اعضای خود را دارند و میان جوانان میان قشر جوانان کارهای فهماندهی و برگزار نمودن تمام نمودی چهاربینی ها که در جامعه فعال می باشند. در همین ردیف ما باید افتخار کنیم که در یک روند دولت سازی قرار داریم، دولت سازی که این در تاریخ میماند که با ابتکاری بواسطه پیشوای معظم ملت در طول اینقدر سالا برای ما پیشروی های بسیار بزرگ شد و امروز ما با چشم سرد میبینیم که وطن عزیزمان چقدر پیشروی کرده ایستاده است، مخصوصا برای جوانان و نورسان چقدر شرایطی بزرگ که مهیا شده است و امروز جوانی ما در تاجیکستان برای رشد کردن یگان بهانه ندارد، همه شرایط مهیا شدگی است. واقعا من فکر میکنم که
محبوبیت پیدا کردن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در نوبت اولین از زحمت‌های پیوسته رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشوای معظم ملت تاجیک محترم امامعلی رحمان است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای شرایط فراهم آوردن برای ساکنان کشور بسیار زمینه مساعد فراهم آورد. واقعا هم اگر به تاریخ نظر کنیم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یعنی 30 سالگی خود را قید کرد و ما اگر تشبیه دهیم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به یک جوان مکمل تبدیل یافته است که امروز برای آسودگی و آرامی و برای پیشرفت زندگی مردم تمامی سعی و تلاش خود را روانه کرده است و هر برنامه‌ای که در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یعنی قبول می‌گردد این در بالا نیز قید کردن برای نیکو احوالی مردم، برای پیشرفت زندگی مردم، برای باری دیگر به سازندگی و بنیادکاری رو آوردن مردم روانه کرده شده است. باید قید کرد که امروز جوانان جمهوری تاجیکستان گروه یعنی که دسته به این حزب یعنی شامل می شوند و هدفهایی که در این حزب یعنی روی کار میآید آن را دائما پیگیری میکنند و در روند کار و فعالیت خود آن در عمل تطبیق می نمایند. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان این حزب خلقی و حزب محوری است که در حقیقت همه آن موضوعهایی که پیشبری میکند برنامه خود را پرغناوت میگرداند با هدفهای دوراندیشانه رهبر معظم حزب محترم پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان میباشد که با خاطر 10 ساله ها 100 ساله های آینده دوراندیشی و مقصد پیشنهاد میگردد که این به نسل آینده ما میراث ماند. در حقیقت هر یک شخصی که در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان شامل می شود و از آیین‌نامه و برنامه‌های حزبی آگاه می شود، شناس می شود، می خواند، یک معنی پرغناوتش رو درک کرده در خود حسی بلندی وطن دوستی رو اوج می دهد، رشد می دهد. یعنی که برای انسان دوستی، برای وطن پرستی، برای ارج گذاشتن به یادگاری های تاریخی، برای تمام ساحه‌ای که انسانیت خصلت های خوب رو دارا شود در اینجا موضوع های مخصوص درج گردیده است. و همین خاطر گمان میکنم که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان این یک مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت هست که هر یک جوانی که میخواهد که آیندهش رو بسازد از این باید بهره بر باشد. وابسته به پیشرفت نمودن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نقش جوانان نیز کلیدی به شمار می رود برای آنکه چطوره که همیشه در پیام‌هایشان و سخنرانی‌هایشان محترم جناب عالی قید می‌سازند جوانان نیروی سازنده، پیشبرنده و آینده ملت و دولت به شمار می روند و محض تکیه بر ما می‌کنند که برای پیشرفت تاجیکستانی عزیزمان برای وسعت بخشیدن به برنامه‌های حزبی سهم ارزنده خود را گذاریم و وابسته به این ما جوانان را ضرور است در روحیه بلند وطن دوستی، خویشتن شناسی، میهن پرستی و یک جوانی نیرومند و برای پیشرفت تاجیکستان سهمگذار تربیت یافته برای پیشرفت تاجیکستان سهم سزاوار خود را گذاریم. واقعا هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان حزب آرمان‌های ملی است. حزبی است که حزب پیشبر و راهنما است که با رهبری بی‌واسطه رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها انا همین گلگونشکوف‌هایی که در کشور می‌بینیم، انا همون زیبایی‌هایی که همه سراسر در کشور خویش می‌بینیم، اینها هم از انا همون حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و رهبر معظم حزب است و ما جوانان رو می‌سازد که برای انا همین حزبی که 30 سال برای ما جوانان چنین شرایط را فراهم آورده است و ما رو می‌سازد که برای علمی برای حزب را پیش بردن و درباره رئیس معظم حزب بودن از آن همون مکتب سیاسی که حزب دارد برای سبق گرفتن و آن همون مکتب سیاسی را باید حتما ما جوانان گذاریم. تربیت حربی وطن پرستی نسل جوان در محور فعالیت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قرار دارد و ببینید که ما در ابتدا از برنامه‌های جدید حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صحبت داشتیم و در سمت قانونگذاری ما در زمان صاحب سلالی و
аз анҳамин татбиқи барномаҳои ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар самти қонунгузорӣ мо якчанд қонунҳои ҷадид қабул кардем ва дар соли 2024 мо қонуне қабул кардем дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон. ва имрӯз мебинем ки насли ҷавон он насли ҷавони солҳои 90 нест. бо ана ҳамун дарку масъулияту хештаншиносӣ ва ҳуввияти миллӣ тавониста истодаем ки дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва маънавӣ, дар таблиғу ташвиқи он, дар якпорчагӣ ва ҳифзи ана ҳамун меросе ки ба мо то ҳозир расидан талош кунем, саҳм гузорем ва ҷавонони мо саҳм гузошта истоданд. ва мушоҳида мешавад ки имрӯз ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва кумитаҳои иҷроии ҳизб дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо ана ҳамун таҳияи нақшачорабиниҳои ҷадид дар самти баланд бардоштани тарбия ҳарбӣ ва тандурустии шаҳрвандон ва ҷавонон бо ана ҳамун силсила вохӯриҳо и ҷавононе ки синни даъватӣ ҳастанд, хонандагони синфҳои болоиро бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ бо ана ҳамун шиору парчамҳои ҳизбиву миллӣ сафарбар мекунанд ба қисмҳои низомӣ ва имрӯз он ҷавононро мо сафарбар мекунем ва мебинанд ва сабақ мегиранд, сабақи мардонагӣ мегиранд ки ин албатта метавонад ки дар замири онҳо як эҳсоси баланди ватандӯстиву меҳанпарастиро ҷой диҳад. ва дар замони соҳибисолии кишвар қонуни дигаре мо қабул кардем, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон. албатта ки ҳадафи ҳизби халқи демократии тоҷикистон гуфтем ин як зиндагии шоиста ва рафт намудани анҳамун мушкилотҳо, беҳтар сохтани беҳтарин зиндагиву рӯзгорро барои анҳамин сокинони ҷумҳурии тоҷикистон ҳадия ва пешниҳод намудан аст. ва ин қонуни ҷадид тавонист ки дар коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани некуаҳолӣ ва ҷалби ҷавонон ва ҷалби шаҳрвандон ба ана ҳамун корҳои созандагию ободкорӣ мусоидат намояд. албатта ки имрӯз ҷавонони мо фарқкунанда ҳастанд, бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, бо донишҳои баланди сиёсиву маърифатӣ ва саҳм мегузоранд дар рушду нумӯи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ. ва имрӯз барномаҳои ҷадиди ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ татбиқ гардида истодааст ва бинед ки яке аз онҳо дар самти сиёсати иҷтимоӣ ба назар мерасад ки имрӯз имкониятҳо дар донишгоҳу донишкадаҳо, макотибҳои миёна, таҳсилоти олии касбӣ хеле ҳам анҳамун мушкилотҳо рафт шуданд. ва имрӯз дар самти хизматрасониҳои тиббӣ ба назар мерасад ки имрӯз мо он мушкилотҳое ки дар даҳсолаи якум ва даҳсолаи дуюм доштем ба пуррагӣ рафт шудааст. имрӯз мо дилход табобата, дилход ҷарроҳиро мо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон бемушкилӣ иҷро карда метавонем ва ин имконията ин ва мо доро мебошем. дар ниҳоди ҳизби халқи демократии тоҷикистон шӯъбаҳои кор бо ҷавонон ва дар заминаи он хеле қайд кардем ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар тамоми шаҳру ноҳияҳо таъсис ёфтагӣ аз кор карда истоянд дар самти ватандӯстию ватанпарастӣ ва баланд бардоштани анаму хештаншиносию худогоҳии наврасону ҷавонон дар рӯҳияи тарбия намудан дар рӯҳияи ватандӯстию ватандорӣ. албатта имрӯз мо ватандор ҳастем. мо имрӯз ифтихор мекунем ки тоҷикем ва дар арсаи байналмилалӣ моро ҳамчун як тоҷик мешиносанд ва имрӯз дар миёни чӣ қадар давлатҳои рӯи дунё мо сарҳад дорем, мо ватан дорем, мо суруди миллӣ дорем, мо нишони миллӣ дорем, мо пеш аз ҳама президент дорем, пешвои муаззами миллат дорем ва он имконияту он шароите ки дигар давлатҳо барои ҷавононшон муҳайё карданд мо хубтару хубтар дорем. ва имрӯз бубинед ки як ҷавони тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ имрӯзое ки мо соли дуюм аст ки мо ташаббуси беназири раиси шаҳри душанберо ҳамчун як ҷавони ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мебинем ки
мебинем ки ин боиси ифтихори тамоми мо мебошад ки имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани ине ки 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол мебошад. Ин аз давлате ки мо имрӯз дорем ҳамчун ташаббускор ҳастем. бибинед ки ин қадар давлатҳои рӯи дунё аз пушти футбол зиндагӣ мекунанд, дар пушти футбол ҳаёт доранд, чӣ қадар даромадҳо доранд ва имрӯз мо метавонем ки бо идея ва ташаббускории раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ ин рӯзи бисёр фараҳбахш рӯзе ки футболам ид дорад ки ҷонибдорӣ мекунанд ва таҷлил мекунанд. ин боиси тамоми ифтихори миллати тоҷик мебошад, махсусан ҷавонон аст ки ин барои мо яке аз дастовардҳои таърихӣ дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад ва таърихе ки бар гашта ба солҳои ине ки мо ба умри давлатдорӣ мо ба садсолаҳо бирасад, наврасону ҷавононе ки мебиёянд ва ифтихор аз анамии рӯзе ки давлат сохтан барои ҷавонон мекунанд ки имрӯз мо чӣ қадар барои мо чӣ қадар фараҳ, чӣ қадар имконият, чӣ қадар обрӯмандтарин давлатро барои мо сохтанд. бимедед ки имрӯз пешвои муаззами миллат ки ба рӯҳияи ватандӯстии ватанпарастии ҷавонон чӣ қадар озмунҳову иқдомҳову чӣ қадар ташаббускориҳоро рӯи даст мегиранд ва дастгирӣ мекунанд ва дар тамоми баромадҳои худ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ суханро бо ҷавонон медиҳанд ва ҷавононро гӯш мекунанд ва дастгирӣ мекунанд, роҳнамоӣ мекунанд ва ин барои мо низ бояд як воҷеи ифтихормандӣ бошад. муҳаммад иқболи лоҳурӣ мегӯяд ки худо он миллатеро сарварӣ дод ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт. ба он миллат сару коре надорад ки деҳқонаш барои дигарон кишт. ва имрӯз ҳар ҷавоне ки дар даврони бисёрам бобарори соҳиби истиқлолӣ умр ба сар мебарад, кӯшиш ба харҷ диҳад ки ҳамеша бо дониш ва малакаи худ пайи барномаҳои ҳадафманди ҳизби халқи демократии Тоҷикистон гомҳои устувор гузорад. чунки ҳар ҳадафе ки ҳизби халқи демократии Тоҷикистон мегузорад, ин пеш аз ҳама барои анамун осудагии халқ аст, барои пешрафти кору фаъолияти ҷавонон аст ва дар оянда барои онҳо зиндагӣ ва шароити хубро фароҳам овардан аст. ва ҳар ҷавонро бахусус ҷавононе ки имрӯз умру ба сар мебаранд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурати он омадааст ки сари ҳар қадам бояд ҳадафҳои ҳизбро дастгирӣ намоянд, пайваста аз сиёсати давлатии ҷавонон, пайваста аз хиратмандии пешвои муаззами миллат дарс бигиранд ва онро дар кору пайкори худ сармашқи кору пайкори худ қарор диҳанд. чӯ исми ҳақ бувад вирди забонам, Тоҷикистонам, бувад бар осмону остонаш шӯҳрату шонам. равонам мешавад сармад зи хушбӯи биҳиштияш, ҳамон рӯзе ки мирам хоки худ бинмояд эҳсонам. боиси ифтихор, шарафмандӣ ва бурдбориҳои мо ҷавонон аст ки таҳти роҳбарии хиратмандонаву ҷавонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо ҷавонон кору фаъолият карда барои пешрафти халқу миллат, давлат ва Тоҷикистони азизамон саҳми арзандаи худро мегузорем. вобаста ба дастгирии ҷавонон ва таъмини онҳо бо шароити хуби арзанда ва таҳсил имрӯз ватани азизамон тамоми шароит ва имкониятҳоро фароҳам овардааст. аз даврони пешин, яъне аз давраи ташаккул ёфтани худи самти сиёсати давлатии ҷавонон кумитаи кор ба ҷавонон ташкил шуданд ва вобаста ба он ташкил шудани иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва дигар
самтҳое ки ҷавононро дастгирӣ мекунанд тавонистанд ки ҷавононро дар рӯҳияи баланди ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намоянд. имрӯз ба монанди ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат дар назди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунад ва яке аз ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар назди ҳизби халқи демократии тоҷикистон фаъолият мекунад ки ин ташкилотҳои ҷамъиятӣ доир ба самти ҷавонон ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ, тарбия намудани ҷавонон саҳми босазои худро мегузоранд. имрӯз рисолати намояндаҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистонро дар чӣ мебинед? ҳар ҳарфу ҳар калимоти барномаҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистон ниҳон аст, нуҳуфта аст ормонҳои миллате ки дар солҳои 90 бисёр ҳам аз ҷоҳилият азият дида буданд хоб дида мешавад. имрӯз намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар баланд бардоштани обу рӯҳ ва нуфузи ҳизби халқии демократии тоҷикистон тамоми ҳадафҳоу кӯшишҳоу рӯи кор гирифтааст ва дар баланд бардоштани обрӯ нуфузи ин ниҳод ҳамеша кӯшиш мекунад ва мушоҳида мешавад ки имрӯз ҷалби ҷавонон бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ бо ана ҳамин ниҳод мепайванданд ки албатта ки ин ба таври фаррох аст, ба таври озод аст ва гурӯҳ метавонанд ки ба ин ниҳод бипайванданд ва албатта ки ин ниҳод дар замони кунунӣ як идеологияеро мемонад ки албатта ки умумимиллӣ аст ва метавонем гӯем ки бо ду мисрашер суҳбатро ба охир расонем ки ҳизби халқӣ шод созӣ зиндагиро бешу беш баҳри кулли халқи тоҷик тоҷикистонам ту ба пеш. масъулияти масъулини ҳизби халқии демократии тоҷикистон аъзо ва ҷонибдорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон бояд дар замони имрӯза бояд боз ҳам дар чанд ки масъулиятнок бошанд ва дар радифи татбиқи ҳадафҳои оинномавию барномавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар миёни ҷомеаи кору пайкори ҳамаҷониба баранд ва дар ин замина дар тамоми аъзо ва ҷонибдорони ҳизб инчунин аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар рӯҳияи ватандӯстии ватандорӣ тарбия намудани ҷавонон ва сокинон пайваста корҳои фаҳмондагӣ ба роҳ монанд ва кӯшиш кунем ки имрӯз боз ҳам тавонем ки он бо боварии асили пешвои муаззами миллат ки ояндаи миллату давлатро бар ҷӯши ҷавонон бовар карданд боз ҳам дар чанду дар чанд илм омӯзем, дониш омӯзем ва барои халқи худ барои ватани худ хизмат кунем ва ватани худро дӯст дорем ва ҳимоя кунем ва доим ба пеш равем ва зери шиори пешвои муаззами миллат ҳамеша мо ба пеш равем, тоҷикистон ҳамеша ба пеш бошад. ташаккур. саломат бошен. сипос барои омадан, барои қадршиносӣ ва барои суҳбат кардан ва сипосҳои фаровони дигар ба шумо бинандаҳои азиз барои вақт ҷудо кардану барномаҳои моро тамошо кардан. агар аз хирмани андешаҳои пешниҳодкардаи меҳмонони барномаи мо вобаста ба ин мавзӯъ бардоште карда бошед, ин иқболи баланди мо гурӯҳи эҷодӣ аст. барои шумо мо барор мехоҳем зиндагии осоишта ба умеди оне ки сулҳу субот, амну амният дар кишвари аҷдодиамон абадӣ бошад, ба умеди оне ки ҳамеша парчами кишвари мо парафшон бошад. муваффақу сарфароз бошед.